ngicabanga ukuthi mina kuphela onesikhathi esincane ehlile esihlalweni lamakhosi ala kodwa makhosi kuningi engikufundayo la kuningi engikufundayo la emakhosini umkhandlu wami uyangisupporta kakhulu futhi uhlakaniphile Nkosi yesizwe induna uNkulunkulu angibusisa ngazo zehlakaniphile ziyangihlonipha ngihlezi ngizitshela ke nazo futhi ukuthi ngiyathanda ukuthi mazihlonipha mina nesizwe zihloniphe nesizwe ey'godini la ziphethe khona zikwazi ukuhlonipha abantu ukuze bakwazi ukuba bahloniphe ngoba once baqala bahloniphe iy'godi abaziphethe nabantu bazokwazi ukubahlonipha bangebohlonipha ngekomkhulu ngoba bona bawubuso bobukhosi basoshabeni kanjalo ngoba nami ngiyinkosi ngobuso besizwe sasoshabeni mangihamba kabi mina njengenkosi ukusho ukuthi ngithi isizwe sasoshabeni siyibi sigwegwile samsekwenkalankala kwayisona qobo lwazi bobaba ngihleze ngikhuluma ngento eyadwa ehleze ingikhathaza lento yeyidakamizwa la oshabeni yabona ke thina bamndabandaba siwumkhandlu kwala oshabeni nathi sasithatha isinqumo sokuthi abantu bokufika babahambe into engidina kakhulu ngabo bengakafiki labantu la ezingekho idakamizwa lo oshabeni sithi kufike labantu la oshabeni kuhlala lapha ezitolo zabo kudayisa idakamizwa thina silomkhandlu la sababiza thina sabatshela mina bayazi ukuthi mina bahle nje bayazi ukuthi abafuni ngase ngakukhipha emlomeni wami ukuthi ukuba mina ngase ngiyinkosi befika angeze ngize ngibavume yabo ngangeze ngize ngibavume ngoba kunezinto eziningi ezirong ezenzakalayo la esizweni through bona ngoba ila ucothe badayisa labantu kanti bathi nezidakamizwa ngaphakathi abazidayisayo baphinde bazodayisa nokudla okungasekho right badayisela abantu benkosi bese beyagula so kumele ke ukuthi thina njengobuholi bomdabu sikwazi ukuvikela abantu esibakhokhelayo yabo ngiyathanda ke futhi konke esikwenzayo sikwenze ngokwenhlonipho nangokomthetho futhi ningathi manisuka la bese niyasuka nithi niyoshaya abantu lapha ezitolo nobaxosha abantu kube khona indlela ehlelekile ngoba abantu bomthetho bakhona namaphoyisa ngoba kwawona amaphoyisa angawabiza amaphoyisa siwumkhandlu sahlala phansi nawo sawatshela yabo basitshela ukuthi bazomema no Home Affairs mhlazana senza lelo hlelo lelo ngoba sifuna ukuthi kwenzeke kahle futhi ngoba ngempela angikholela ukuthi abantu abangaka la bangahluleka ukurana lamabhizinisi abalwela abantu angikholela ukuthi labantu abalala bangahluleka ukudayisa obhavu laba abadayisayo nabo yabo angikholela ukuthi bangahluleka ukwakha amabhetlagadi nabantu balawo oshabeni labantu abawekhaya yabo so ngiyacela umphakathi wasoshabeni ukuthi yonke into esenzayo asenzeni ngomthetho sihloniphe ikomkhulu sihloniphe imithetho yakomkhulu sihloniphe imithetho ebikiwe imithetho yase-South Africa ke ngaphezulu yabo kodwa umthetho omkhulu wana oshabeni wesizwe ukuhlonipha inkosi uhlonipha umthetho oshawa inkosi mangabithi inkosi vala namasonto babafundisi nize embizweni yamadoda noma embizweni yesizwe nenze kanjalo yaxoxa ukulinganisa ngani bobaba yabo kodwa ngoba nakhe nikwenzile lokho nikhombisa ukuhlonipha isizwe mangabe ngithi baba Masiboka sondela ngalana angifunanga imali yakho ngifuna wena qobo lwakho ukuthi vela phela ebantwini bangithi baba khansela woze ebantwini vela abantu bakubona ungabonakali ngalezo sikhathi chief websondelana nize lana nizohlanganela kanye nabantu ngoba babe abahola abathi mase beseyikhundleni bese behambela kude nabantu mina ngiyakholela kakhulu umholi ohleze esebantwini ngenhlanhla ke makhosi asenhlokolo ngaba abaholi laba enginabo bahlezi betholakala ebantwini isikhathi esiningi nabo mangabe kunezinto komkhulu bahleze bekhona bezoseseka ngiyafisa ke ukuthi ke kuzwa okhethweni bobaba ngiyacela ukuthi ukhetho akube ukhetho ozoba nokuthula lo oshabeni mase kukhankaswe kahle kungabi khona ukungcofana ngokwepolitiki ngolosine noma losibili angisazi kasilapha phezulu ngakhuza umkhuba esengobona sowumubi lento yama-social media yidle yimbi le yokuthi umuntu anikeze ithuba lokukhuluma la bese yena ebona ithuba lokuthi angcolise igama lomholi angcofe igama lomholi khansela lokuthi angiyithandi lento ithenzeke la oshabeni yabo emngcwabeni imingcwabo iyahlonishwa ngiyacela obaba babefundisi ukuthi niqikelele
lokhu okwenzakalayo ngoba njengoba sisonta sinabefundisi abasikhokhelayo. So uhlelo definitely liyavela phambi komfundisi ukuthi naba abantu abazokhuluma lana. Awukwazi ke ukukhulumisa ubaba umthoko Nyide uthi akahamba ayokhuluma lapha nakalona ikhansela akayena umfundisi uyisakhamuzi nje uyenza ukuthi akayokhuluma bese thola umbhobho lapha bese fika egxeka abaholi. Ngiyacela ukuthi niqiyelele lokho akungagxekwa abaholi isidingo singekho. Umholi akagxekwa ushilo abantu abasondela emntwini mangakhona error ngayenzayo umhlebelo uthi ayingathi awenze kahle la lungisa la. Yabo ngiyacela ukuthi imingcwabo ihlonishwa kuyona indawo yokukhankasa imingcwabo. Ngikushilo ngathi la oShabeni ningakwenza kwezinye indawo kodwa la oShabeni imingcwabo akusiyona indawo yokukhankasa. Yabo ngoba abantu basuke beshonele abantu. Angifuni ke ukuthi ngithi ngiyezwa ukuthi ke sekhona iqembu esifike la khankasa. Noma ubani la ukhona la apolitika khona abhilonga khona kwepolitiki. So now masifika la ekhaya amaqembu sisupport amaqembu awu5. Ngoba ufikile nkosizondo sisontele li1 thina sobabili uzosupporta mina bese ufika uzogcoba uzogxeka unkosi uMzimela nonkosi uHadebe. Uzohamba umshiye nabo babafowethu odadewethu kusala kwenzakalani la ekhaya awusekho wena. Sala sabukani kahle thina ngana ngoba ufikile wena uzosupporta mina kepha manje ufika uzogxeka abanye abangakhonzi la ngikhonza khona mina. So ingakho ke ngithi mina noShabeni lento yasemgcwabeni yokukhankasa emgcwabeni ngiyacela iniyeke. Fika nje uzosupporta ukhuluma into ofazo uyikhuluma hayi ukuthi uzogxeka uzongcefa omunye umuntu. Bobaba ngiyanicela ngiyabonga kakhulu ukuba khona kwenu la lo muzi kaBaba laphansi kwalesi sasoShabeni makhosi asedlunkulu uba khona kwenu ngiyathobeka kakhulu Nkosi uZonke kade usegoli izolo kepha namhlanje uvuke weza la uSomzimela suka le phezulu kwekingcitshwayo kodwa sinaye la namhlanje na ngiyathobeka kakhulu Nkosi uHadebe nonkosi uQwabe bawomakhelwane bami bayazi ukuthi ngitheni kubona ekseni bayazi ukuthi ngibafonela ngathini kubona njengoba belana bashe ngabasabisa ngibasabisanga ukuthi bawomakhelwane bami akwazi ukuthi ngafika amakhosi aqhamuka kude bona bengekho la egcikeni nasekuseni ngimfonelile inkosi uHadebe ngambuza inkosi uHadebe usuke nonkosi uQwabe ngathi inkosi uQwabe ngisendleleni angithi ifika mina wena sowubona ekhaya uyabo ngoba khona inkosi uNzima ke unkosi uNzima kumna kwabobaba ubaba kumina izeluleko ezinhle inkosi eyangikhulisa inkosi engikhulisa la okubili njengoba izibiza ukuthi iveteran futhi amakhosi nami ngafica ibiza ngeveteran mina ngiseneminyaka emithathu kuya ku4 ngihleli esihlalweni ngifike ngo22 esihlalweni sobukhosi bala ekhaya ngibonga kakhulu ukusekelwa komndeni wami Magatsheni ngiyabonga kakhulu nokuthi nifike nje nizosilalela nihlezi nitseduzane kwenkosi nizoyeseka ngakho konke ekwenzayo la esizweni bobaba ngithi uNkulunkulu akanibusise isizwe sonke sasoShabeni ngisho uNkulunkulu akanibusise nonke bobaba bami nginifisela okuhle kodwa isizwe ngisifisela ukuthula ngifisela kube isizwe lesi esizoba free entweni yeyidakamizwa ngoba iyangikhathaza into eyidakamizwa ela oShabeni engicabanga ukuthi Chief Whip no MM mhlambe khona uhlelo enizosilekelela ngalo nani ke manje na namaphoyisa ke sibhekene into yama drugs ela oShabeni ukuthi iliwa kanjani ngoba into engikhathaza kakhulu yama drugs engeze ngiyifihle sizamele ukuyila thina nomkhandlu wethu sabe sesiyaboshwa amaphoyisa yabona lento ke ikutshela ukuthi ke kwawo namaphoyisa phakathi into eyidakamizwa yabo ngoba akukwazi ukulwisa umuntu ozama ukuvikela umphakathi entweni errong wena bese uyayikhondona lento uthi ayiqhubekani nenzeni naleyo nto bayabheda labantu yabo ngiyacela ke ukuthi ke sibambisane nenike emphakathi wasoShabeni ukuthi lento eyidakamizwa la oShabeni ke silwe idakamizwa la oShabeni bobaba zidayisa ngathi amakinati lengane zidayisa idakamizwa ziphume emzini yenu bobaba engikholela ukuthi kusukela namhlanje ikhona iqhaza enizolibamba nanjengobaba besizwe sasoShabeni ukuthi le ngane lezizeni enizizeleyo nizikhuza kanjani noma niziyala kanjani ukuthi iyeke lento enzeka la oShabeni insangu iphuma idayisa emakhaya ingane iphuma emakhaya kusuke ingane lava lihambe yongena emzini wabo uwumnumzana ikunokhele ithi ngizothenga insangu kubani
ngoba yazi ukuthi idayisa ingane yakhe edayisa insana. Uyivuma kanjani lonto uyindoda? Uyivuma kanjani lonto uyubaba? Asingavumeni ukuthi izingane zethu zisehlise izithunzi sokuba obaba. Ake sibene amadoda aqinile anemithetho emzini yethu. Singabi inteke phezulu kwezingane ngoba izingane sizosijwayela kabi. Ngane ngokuthi asikwazi ukuba nemithetho phakathi kwezingane zethu. Asingavumelini ukuthi izingane zisiphathe bobaba. Kanjalo ke nani bafowethu esebancane ngenge esencane. Obaba benu bahlonipheni. Hloniphane obaba iBhayibheli lithi hlonipha uyihlo nonyoko ukuze izinsuku zakho zande ezweni. Zizokwanda kanjani izinsuku zakho uma uhluleka ukuhlonipha umzali wakho? Inkosi uzoyihlonipha kanjani uma uhluleka ukuhlonipha ekhaya? Ngoba fa uqala inhlonipho uyiqala ngaphakathi ekhaya. Kubalulekile ke ukuthi sihlonipheni. Ngiyacela ukulishumayela ivangeli lokuhlonipha. Ngoba ukuhlonipha uzokwazi ukwenza nesizwe sihlonipheke. Mohlonipheke ekhaya lakho nesizwe sasoshabeni sizohlonipheka. Yabona la umama uMayeni la ngaphesheya kwaduka sasoshabeni sendaweni epholileyo. Bofuna upholisa ikhanda woza oshabeni. Asingacishini ke lokho abantu basoshabeni. Ngicela ukuthi sihlezi sikwenze lokho usazi ukuthi indawo soshabeni indawo yokuphola. Angabi indawo edakamizwa, angabi indawo eyigebengu. Yabona bemqhunywana lana. Kanti ngizwa nje manje sengireportela induna zami ukuthi omunye ude asidakameza bamqhwebile. Lusamadada. Yabo. Bamphumuzile. Nami kulungile ke bamphumuzile. Yabo. Ubedayisa idakamizwa ehlupha. Naye wakhipha idumbu naye ngoba babulalana bonke egcineni labantu beyidakamizwa. Yabo. So le idakamizwa ayinasi isibusiso bobaba. Bafowethu abadayisa idakamizwa mhlambe bakhona la bayiphethe insanga. Ayinasi isibusiso lento eliphethe. Nani nenidlayo ayinasi isibusiso iyakulimaza ngaphakathi emzimbeni wakhe ikwenza uzuyikhohle ukuthi ubani. Uyacabanga nje sowuyindoda omdala kangaka uyinsizwa endala kangaka enhle kangaka uxhasa amathe ngesibanga sedrug. Yabo ngoba lento ikulindele ukuthi uzophuma ehambe uyontshotsha. Induna zake zalanda umfana ukhuluma uzongalelo ingane yashisa umuzi wakubo ngoba nakho ifuna ukuthayela ukuze ikwazi ukuthola imali yedakamizwa. Yabo leyo nto leyo ngiyacela abantu bakithi asengayivumeleni into enjengana leyo. Ngiyacela ukuthi sihlonipheni sizihlonipheni thina qobo lwethu. Umuntu nomuntu ngamunye la leli tente leli akazihlonipha akazazi ukuthi ubani ephuma nani. Azifune umuntu ukuthi ubani yena qobo lwakhe. Yabo ngoba lokho uzokwazi ukuthi kwenze ikhala lakho libuseke. Kwazi ukwenza isizwe nathi njengabaholi besizwe sala ushabeni. Sikwazi ukuthi isizwe sibuseke. Sihlala lapha enkantolo nje kungabi khona umuntu ozongena ethu wenzele icala. Ngeke ngithi mina ngabe inkantolo akusiyona angabi inkundla yokuthi kuhlezi kuqulwa amacala. Nanokuthi nje kube abantu beze bezoshaya inkosi thina sinombono wokuthi sifisa ukuthi la ushabeni kwenziwe kanje naluhlobo lamabhizinisi sifisa ukuthi alenzeke lana kanje. Yabona ke thina somkhandlu emakhosi seDlokolo osozondi ngoba yazithatha into ezinhle. Ngithumela nazi induna zami. Ngahlangana nomuntu thizeni ngakhuluma nayo ngathi ngicela iTVET College la kushabeni. Hayi lento yini lento businessman bani yama skills. Ngani ngokubukela izingane zala ushabeni zihlela ezitolo mhlawumbe engasithiwa bekhona iTVET College ezodila nento yama skills. Izophela le ingane lana angazi uzokuhlela ushabeni ukuhlaleleni iTVET isila ngaphakathi esizweni. Yabo. Isila ngaphakathi esizweni. Ngolosithathu bekunomhlangano nabo into isikuya kufanele stage bathi bazoyiqala ukhansela bengimreportela njengomuntu obhekele intuthuko. Ngimazisile baba ukhansela lokho ukuthi mhlawumbe abantu lento kanje ezokwenzeka ngonyaka ozabathi bayayiqala bayakho. Wani kuzovuleka amathuba omsebenzi la esizweni igenge yabantu abantwana abasha bazokwazi ukuyosebenza through leyo college leyo ezokwenziwa. 2 akusekho umuntu esombona ehlele emgaqweni. Izindoni nizomtshela ukuthi bahlaleleni. Nizomtshela bahlaleleni abantu la. Siyambile sofuna usizo samthola usizo. Uyabo so manje bahlaleleni ke abantu emgaqweni bahamba abantu bayofunda bathola bakuvuleka amathuba emsebenzi. Kunezimayini la eRosemary edinga abantu abazokwenza oBoilermaker bazophuma la leTVET la kushabeni bahamba kosebenza la. Kunemayini ezokwakhiwa phezulu emgolombe
angeze kusuka umuntu wale ngamazwi wasePakistan ezosebenza la bezikhona ingazala ushabe inhliziyo emakhaya angisho izothi yakhiwa beyilungiselela lapha izobe sifunda nazo la lengane lezi isiphume zami zizosebenza kuyona leyo mine ezokwakhiwa nanoTrollope naye la ngaphesheya la kaNkosi uMadlala ukhona naye bazokwazi ukuthi abathatha abantwana bahamba bayofunda lapha bosebenza khona ngiyacela ukuthi sisebenzisene kahle 2 izakhiwo zikahulumeni esinazo la uShabeni ngiyacela sizivikeleni umasipala urekhonyela usakhele ground lapha lelihle ola sakhela ama change rooms kepha manje abantu ngesimanga seyidakamizwa balivandalize i-changing room bahlephula ubesters ngoba nakho bethi bafuna lo powder lo ukubhema lo powder lapha kubesters kuyina selling board uyabona ngangireportela ukhansela leyo nto leyo yabo uselling board awusekho wonke lapha amapipe awasekho lapha ngoba befuna i-hope befunani into yeyidakamizwa ukuthola imali yeyidakamizwa ngiyacela ke mphakathi waseShabeni ake siyivikele yonke le mkhuba emibi lezakhiwo lezi ezakhiwayo ake sizivikeleni ezethu zakhelwa thina kumele ukuthi sizisebenziseni ngendlela okuyiyona yona ngiyabonga kakhulu maPresident enkulu sengikhulumile sengikhathele futhi ukukhuluma ngilambile